ngumuntu nje oyikhonzele izinto ze-technology kakhulukazi, kodwa ngizothi ngumuntu okhonza ukucubungula into nento nje engiyibonayo, ngiyayibe ne-question ukuthi ikhandeke kanjani. Kusukela ngisakhula nje ngikhumbula ngisafunda u-standard 3 ngicubungula ukuthi kahle kahle izinto eziningi ngibuka izinto ukuthi okay khona ama-plastic nani la emhlabeni, ngiyibuza ukuthi ngabe lezi zinto lezi ziqhamukaphi. Ngase ngiba umuntu othanda kakhulu kwi-electronics, into nje lezi ethinta ugesi, oma-capacity obanibani, hayi ziyangijabulisa ngempela zona. Lokhu ngiyakhula nje everyday njengoba namanje ngikhanda i-TV transmitter, nokuyikhona wenza ukuthi ngigcine ngenze i-radio transmitter umsuka wayo kwi-electronics. Nakho-ke njengamanje sekukhona abanye abantu abelokhu ngihlangana nabo-ke nabo bethanda ukungijoyina kanjalo ukuthi nabo bathanda ukufunda yona i-technology lena i-electronics le, ukuthi mhlawumbe ukuthi kusuke kuhlangane ini uma wenza ukuthi kanjani. Nami-ke sesiyahlangana manje siyagroupana. Namufana omunye nami wangenza ngacabanga ukuthi impela i-technology ibalekile ngempela electrical, ngoba naso wasenzela imanga wasivulela i-radio transmitter. Isilo sidame edlula la sesikoleni bathi abafowethu yazi kunento nami la esengiyenzile engifisa ukuthi nani nizwe. Wathi ngelinye ilanga wasifaka la endlini yakhe wayisahlala la wasitshengisa zonke izinto ukuthi usevule i-radio transmitter, wasitshela nanokuthi isebenza amakhilomitha amangaki. 2011 June saqala ukusakaza-ke lapho sizwakala emoyeni. Kwafika amajita-ke afuna ukujoyina nawo athanda ukusakaza, afika nawo ayisakaze. Inguthi Star yaqala kancane idumile nje, yaqala ngokuthi ayidumise kithi abangani bakhe esasikhula naye. Indima yadlala radio station ukuthi ahlanganise intsha kakhulukazi lamajita ayaculayo, ngokuthini ayecula ingoma zabo iba i-record bese kuswa lapho eseyikhipha eradweni yakhe. Inguthi Star wayedlala ulokhuzana ophima Star labo mrapper basekasi kanje. Kuqhutshwa iskill njalo kulokho nje. Abantu nabo bathola iskill sokusakaza mabesakaza, mabelalela abafowethu bathola iskill lokhu njana nabo bayathola ukujabula ukuzwe ingoma bebengazizwa mhlawumbe yabo. Umuntu mayifuna ingoma akanayo mhlawumbe i-DVD kodwa unalo ukhozi. Mayifuna ingoma usiyakhona ukuthi ethumele ukuthi hayi udlale leyo ngoma ukuthi siyidlale. Mlaleli, njengamanje le ngoma esizoyidlala ilethelwe wena ukuthi uyilalele, uyi-enjoye futhi uyilalele impela nje ngokukhulu ukujabula lokhu. Ukhumbuleke mlaleli ukuthi mawufuna sikudlalele yakhe ingoma, thatha inamba ubhale phansi ulokhunje uthumele imessage usho ukuthi asikudlalele leyo ngoma leyo oke wayizwa la e-underground, yama-underground rappers. Sidlala lana-ke njengamanje nanguphi Master Eli edidede indlela yokudlala inqobu. Waya ngokuya waze wavula nane-studio, ibisidumile nje impela inqobu ngoba uze waphuma ngisho nasemaphepheni. I-radio station iqhubeka-ke nangempela ne-transmission yayilokhu ikhuliswa kancane ngoba i-transmission yami yaqala i-transmission ephelela nje la komakhelwane kwaya yakhula gcina ikhava ilokishi lonke leli uvula amehlo until wazokafika abanye beyindaba-ke abakhona ukuthi befike belokhunjane besithatha istory bebe interested kule ndlela kule journey esihambile noma le sihambayo, befike beyithathe ivele ku-TV. Eveleni kwayo kumabona kude kwaba khona iy'nkampani zaba-interested ey'fana no-Syntech, and then bafika-ke bakhona ukuthi befisa ukusisiza lapha nalapha ngokusixhasa ekuthenini igcine i-radio station yethu iba registered, iphinde ibe i-radio station e-professional. Inqothi Star yavalwa ngoba yayikade ingekho registered, yayikade ingaregistiwe. Wayesengibeka ukuthi though they were inspired by ilokhunjana umsebenzi wami, but bangixwayisa futhi ukuthi it was illegal because nabanye beyindaba vele babelokhu bafika bangixwayisa because kwadinga ukuthi ngivale vele down from the first warning ukuthi this is illegal. Sukela nje semncane wayevele nje ehlakaniphile yabo, ngoba wasikhandela nanebhetri walikhanda ngobumba, wafaka zonke izinto, wafaka yonke into lagcina lisebenza ibhetri, wasitshengisa nanokuthi nasemaredweni seliyakhona ukusebenza yabo. Bevele nje ehlakaniphile. Sinesifisa ukuthi nathi ngelinye ilanga sigcine sikhiqize into ethize eyoba usizo eSouth Africa, eyoba on demand futhi, njengoba kukhona nje nabagcina bekhiqize amafoni nabagcina bekhiqize ama-printer nani yabo.